Ćao svima dragi moji i dobrodošli. Danas ću da vam podijelim jedan recept od gulaša. Sa 3 sastojka možete da napravite jedan jednostavan recept u vašoj kući. Za to nam treba luk koji ćemo sitno isjeckati, meso na kocke i mljeveno meso, znači ja sam ovdje imala zamrznuto meso, paradajz sos i pripremiti 2 šerpe. Za početak ćemo dodati malo ulja i sitno isjeckani luk. Treba otprilike 3-4 glavice luka. Znači luk je taj koji će dati fin sos jelima. Što ga više imate, to je bolji sos. Neću stavljati količinu mesa. Kažem, koliko imate veliku porodicu, napravit ćemo veliku količinu. To ćemo staviti na šesticu ili na neku srednju temperaturu. I pripremit ćemo prvo meso od kocki. Znači svako meso od kocki uvijek ja operem da bi skinulo tu krv sa mesa i da bude fino čista voda. Veličine kockice isjeckat ćemo malo sitnije nego inače kada pravimo gulaš. Pripremit ćemo kockice i ostaviti u jedan tanjir. Za to vrijeme nam se dinsta luk da dobije onako fino žučkastu boju. Kada nam se luk izdinstao, dodajemo meso na kocke i malo ćemo to da izmiješamo da bi se sjedinilo sa lukom. Stavit ćemo 2 lovorova lista i poklopit ćemo. U drugu šerpu također stavit ćemo malkice ulja i pripremiti mljeveno meso. Znači iako meso nije odleđeno, možete ga koristiti. Ja imam caku da posolim meso, za to vrijeme ćemo posoliti i ovo drugo, znači pazite da ne presolite meso jer ćemo to zajedno poslije sjediniti. Poklopit ću šerpu da se to malo prodinsta i u isto vrijeme meso omekša. Jedan od savjeta koji želim da vam dam jeste da meso možete da izvadite uveče iz hladnjaka i stavite u frižider. Time ne samo što ćete uštediti energiju od frižidera, nego ćete se već organizovati šta ćete praviti sutra. Dodat ćemo 1 litru sosa od paradajza. Ja sam ovdje stavila koncentrisovani, znači gusti paradajz sos, zato sam dodala malkice vode da bi izmučkala to što mi je ostalo još unutra. I još uvijek nam se meso nije otkravilo, ali ćemo ga postepeno otkravljivati i kuvati. U ovoj drugoj šerpi i dalje nam se dinstuje meso. U ovo isto možete dodati jednu seckanu šagarepicu ko voli kuvanu šagarepicu. Moji to baš ne voli, tako da nisam stavila. Smanjit ćemo to na 4 i poklopiti. Ostaviti da se dinstuje sve dok meso ne omekša. Kad je meso gotovo, znači znaćemo kad presiječemo meso kašikom i kada nam se meso fino da presjeti lako, znači možemo reći da je meso gotovo. U ovoj drugoj šerpi, ukoliko su nam ostali komadići mesa, možemo to da izmiksamo malo sa mikserom, ne puno, znači nećemo da to napravimo supu, nego samo da razbijemo deliće mesa da to ne budu komadi. I sastavit ćemo to sve u jednu šerpu. Znači meso od kocki je skoro već gotovo. Izvadit ću samo taj lovorov list. Znači vidite da je luk napravio fin sos. Što više luka stavite, lepši sos ćete imati. Znači to je najlepša caka koju vam mogu dati kod svih gulaša. Izmiješat ćemo to i sada ćemo dodati začine po ukusu. Probajte. I dodajte malkice soli. Malo suvih začina i ja sam ovdje dodala još jednu lijepu malu kašičicu ljute paprike. Ko nije baš ljubitelj ljutog, znači smanjite količinu, dodajte po svom ukusu. Dodala sam još i bosiljak i sve to na kraju ćemo da izmiješamo i poklopimo. Na kraju kada već vidite da je skroz meso gotovo, dodat ćemo 1 kašiku brašna i 100 ml mlijeka.
To ćemo da izmiješamo da nema grudvica. Izgnječite kašikom o zid vaše činije da što više skinete te grudvice da bi se to fino izjednačila smesa i dodat ćemo to u gulaš. Ostavit ćemo da se to sve sjedini jedno 10 minuta. Kad izmiješate i fino probajte, provjerite da li je još ukus onako kako volite i uz to možete da služite sa makaronama ili sa rižom, kuskus, sumulom ili pire krompirom. Znači vaš izbor, vaša volja kako da napravite. Ja sam pravila sa makaronama i ostavit ću vam jedan mali video kako da napravite makarone. Znači slobodno pogledajte to gore slovo i jedna mala caka kako da vam se makarone ne lepe. Ili idite ispod ovog videa i vidjet ćete dosta zanimljivih stvari, nešto ćete sigurno naći što vas zanima. Hvala vam na gledanju i veliki pozdrav do nekog sljedećeg videa. Ne zaboravite da pritisnete taj mali cvetić od jagode, to znači da ste se priključili na ovaj kanal i obavezno pritisnite zvonce da bi dobili svaki novi video koji budem pravila. Ja vas pozdravljam, budite mi dobri, svako dobro, vidimo se, ćao!